So karon na atong challenge, mao ni siya ang Bisaya i-translate ninyo og English. So suwayan ta na inyong mga utok og bright budget mo, ha? Kay sila tatay pisot. Mga bugo mo jud kayo to sila. Nya, kamo mga batan-on pa biya mo. So active pa kayo mag-utok. Kato sila magguwang naman to sila. Ha? So ang Bisaya i-translate ninyo og English. Okay? Ang premyo ani sa makatag-an o maka-answer 1,000 pesos. Sige. Una Eloy. O i-translate sa English ang diri ra ko. I'll be here. Wrong. Wrong. Usa. 3 attempt ha. O diri ra ko. Diri ra ko. There is me. Ah. There is me. Ha? There is me. Diri. Duha. Last. There ako. Diri ra ko. I'm here this. Ha? I'm Here this. wrong tolo. Okay, boy lihang. Diri ra ko. Diri ra ko. I am here. Ha? I am here. I am here. I am here. Diri ra ko. There ako. Wrong, usa. I'm still here. Duha. Here I am. Tolo. Bayot. Res, bayot na. Diri ra ko. I'm here. Ah, I'm ha? Wrong, ma'am. Wrong. Kuwang. I'm herder. I'm herder. Usa. To duha na day, duha. I'm hear me. Tolo. Tolo. Loy. I'm here this. Ha? I'm here this. Wrong, usa. Here I am. Duha. I'm here. This. There ako. This. Diri ra ko. This ako. Katong kang ondel kang bayot nga I'm here. Kuwang to. I'm blank here. Oh. I'm this here. Wrong. Talo be. Bolehang. I'm this. Diri ra ko. I'm still here. Usa. I'm blank here. I am here. Duha. I'm blank here. I'm waiting here. Wrong, talo. Bayot. Ito. Diri ra ko. I'm blank here. I am cannot here. Wrong, usa. I'm blank here. I'm blank here. Labaw pa man mo nila kuhan day tatay pisot day. I'm there here. Duha. Duha. Gusto mo isang dila? Last. I can hear. Wrong, talo. So ang answer, I'm just here. Diri ra ko. I'm just a kid. Next. Iloy, hulat lang sa. Hulat lang sa. Be patient. Ha? Wrong, usa. Hulat lang sa. Be waiting. Duha. Hulat lang sa. Hulat lang sa. Waiting this. Wrong. Bolehang. Hulat lang sa. Just wait. Just Wait. correct! 1,000 pesos. Just wait. Bayot. Kadali lang. Wait for it. Wrong. Wait for it. Usa. Kadali lang. Kadali lang. Just a faster. Duha. Kadali lang.
Sakto imong intro, just. Just a blank. Just await. Tolo! Iloy. Oh, kadali lang. Just awaiting. Usa. Kadali lang. Ah. Just a blank. Kadali lang. Just a patient. Duha. Kadali lang. Mm. Just a liar. Wrong. Tolo. Oh, bulihang. Oh, bulihang. Kadali lang. Wait a minute. Wrong. Usa. Just a blank. Just with her. Wrong. Duha. Just a blank. Kadali lang. Just a blank. Just waiting. Wrong. Tolo. Wala mag-answer ni no? Wala. Oh, ang answer, just a moment. Moment. Next. Just a moment. Day. Moment memory. Tinuod ba? Is that the truth? Ha? The truth? Is that the truth? Oh. Wrong. Wrong Usa. naman. Is that the true? Wrong. Tinuod ba? Tinuod ba? True that is. Wrong. Duha. Ah, tinuod ba? Tinuod ba? Mm. Tinuod ba? True is that. Wrong. Okay. True is that. Oh, Oh. Eloy. Just a true. Wrong. Usa. This is true. Duha. Tinuod ba? This is a true. Tolo. Oh, boy lihang. Tinuod ba? Tinuod ba? Is this the truth? Usa. 1,000 ba yun na kwarta? Tinuod ba? Is this true? Wrong. Duha. Is blank true. Oh. Tinuod ba? Is naguna? Oh, is. Sakto to ya, is. Is this true? Wrong. Is this a true? Ha? Is this true? Wrong. Tolo. Oh, bayot. Wala ka answer ni? Wala. Ha? Okay, una. Pero na kay kuan mo ha. Oh. Unsa man? It's just a true. Wrong. Basta dito. Ano dira ma'am? Is it true? Ah, Oh, tinuod ba? Is it true? Okay. I Oh, bayot. Ambot lang. don't know. Ah, very good! 1,000! Ah. Eloy! Sabta ko palihog. Na, ahas na gid ni. Sabta ko palihog. Understand me. Ha? Understand me. Understand me. Be careful. Understand me, be careful. Wrong! Usa. Understand me carefully. Duha. Sabta ko palihog. Last. Sabta ko palihog. Understand me. Be careful. Wrong. Oh, bilihang. Sabta ko palihog. Understand me please. Ha? Understand me please. Understand me, please? Correct! 1,000! Willie Ah. ha. Bilis me naman. Okay. Bayot, layo pa ba? Long distance. Layo pa ba? Layo pa ba? Just a long distance? Just a long distance, wrong. Usa. Just a long distance? Long distance just a? Wrong, duha. Layo pa ba? Just a long distance ba? Wrong, tolo. Eloy, layo pa ba? Just a long distance? Usa. Layo. Long distance. Long distance? Duha.
Sura pa naman. Uy! Bisaya na to. Layo pa ba? Basta si Agusi ko. Tayo may demonyo si ko. Mas layo. Oh. Layo pa ba? Long this there? Ha? Long this there? Correct. Wrong, tolo. Oh, boy lihang. Layo pa ba? Is this so far? Ha? Is this so far? Wrong. Is this so far wrong? Usa. Is ang una, sakto. Is so Far ang tumoy. Is blank blank far. Layo pa ba? Is blank blank far? Is this too far? Duha. Is to this far? Tolo. Oh, bayot. Is this a so far? Wrong. I wrong there. Usa. Ano sa'yo na? Is blank blank far? Is this so far? Duha. Hala. Hala. Is this a so far? Wrong, tolo. Oh, Eloy. God, it's so far. Usa. Is this so far? Duha. Is so far away. Layo pa ba? Is so far away. Oh. It's away far? Wrong, tolo. Oh, wala na. Wala. Is it still far? Still this. Oh, layo pa ba? Ngutana ka ba? Okay, last. Boy lihang. Last na naman na ma'am. Oh, asa ni dapit? Where this is? Ha? Where this is? Where this is? Wrong, usa. Asa ni dapit? Where is this? Where is this? Asa ni dapit? Asa ni dapit? Where is this? Where is this country? Wrong, usa. Asa ni dapit? Where do you live? Duha. Asa ni dapit? Asa ni dapit? Where is this blank? Ah. Asa ni dapit? Where is this place? Correct! 1,000 pesos!